Ngayapam mo dumalan, iba't king Diyos, kang Kristo, iba't kang Kristo, king Birhen, at iba't king Birhen, datang kay katamo. King maragul ng lugod, adwan na, layon pagkalam king banal, bayang makapanatili, king kasuywan, king Diyos. King emunanong pamagkapilit, pakyabutan na at babyena, king makasalanan, banking kabusalanan kiyang kabalatungan, apigaganakana, ing makalunos ng kabilyan, mibalik yalog, bayang mikabos. Detang mi parusan king impyerno, alalang aliwang pasalanan, nune ing kasarilinan da. Ulinging Diyos, kaniting kasalukuyan na panahon, gewaneng paralan ni Bernardita, banang apakilala kaya katamo, ing induno, ing pibandyaning hanggang grasya at lugod na. Nuwan tamo, pablasang apalaran tayong maging sangkana katamo, ning kaligapan ng Maria. Lumapit ta sa keyo, anting tunay ng anak, tuparan tamo, ing hanggang katungkulan ay nakuta mo. Iba't na king pangabiye at king maulagang danom ning binyag. Pablasang kaniti makikilala, ing katutuan pamagdevosyon kang Maria. Isakwil talaking mabilog tang puso, detang mga rawak alibros. Anong nura pa hayag kakalat ding hereas, at mga rawak ataw, ing balakwit makasalangsang king kalinisan ng Virhen, pangilagan tamo ing karelang tao, aking pamanyabira, ampon marawak ay alimbawa, pilit dakatang tataginis, kakawani king tutu, at tunay dalan, apapunta king ligaya, banwa. Pigunaman iting mebasa at adwaning grasyang pagnasan, kamtan kaniting nobena. Salese, lukluk tamo po. Meka 18 itang pamipatangal na king kasanto-santosa na Birhen, king anak a Bernardita, ating katataulian niya piningaldo ay parikil ning Santa, pamiparangal kang Nuestra Señora del Carmen. Dakalang tutu deng taong dinungot, menakit, ketang makapagmulalang pangaalis na skenitang anak, kanitang pamipakit ng Maria Kea. Itang batis, pepasibol deret ang gamat ng Bernardita, paulining utos ng Maria. Dakala ring sakitan na kaladwat katawan, akinayap kanitang maulagang danom. Dapat makanyan man, ding taong mga rawak, pilit damuring babalangasan, payalyan, iting katutuan. Era buring pakiramdaman, ing mga salang tandang yapseda, ring katolikos. Dapat pagmulalan iti pablasang ding mga rawak, kusarang sasarian gugulutan, iting tutong matulid. Makanyan man, dikil king pamipakit ning kasanto-santosa na Birhen ning Lourdes. Agyamang no antikaplas sing lubda, era apayalyan itang mepalyari. Pablasang ikidang tengalan matalastas, inyasat megulula isip, ampong migpakumbaba at alanong matulid asukat tumutol. Iba't ketang kalalaman ning kweba, pisyag na ning siwala ning anak a Bernardita, itang hanggang makapagmulalang may nga palyari. May yagyagla retang kekaldan, gisa ng penya pula itang hanggang makabatabat at apasukwano retang dang sablang puso, aking masampat dang kapagnasan, penintunda at panintunanda pining tunay katutuan. Ing Senyor Obispo Carintarbes, kay bat ng inusisang miyamasamas itang hanggang may nga palyari, mayapa ng patutuan itang pamipakit ning Birhen, manibat na kanita, ding sablang katolikos, king emunanong tularang tupad, ketang kapagnasan, ning kasanto-santosa na Birhen, alalang tuknang lalapit kayo, at itamo, kaniting banal na nobena,
nasa tanemang parangalan iting senyora, ang manibat ka rin banwo, migsunduyang tini paket isulip, king ikakayap tamo. Mumunang panalangin, king kasya mayaldo. Kalinis-linisan na hinduning Diyos. E munano katas sing kalukan na binyemo kaya kami, kaniting novena. Dakal at mga ragul naman, ing grasyang tinggap mi. E nakepubiyasang magalang pasalamat. Lawus king lubmi, ing pamagtantong sumuyo king ginong Diyos. Luguran miya, king mabilog ming kaladwa. Parangalanda na kamampu, pablasang indura kang tune. Itanamusapo ka ring puso mi, ingke kang pamakamal, bara ka pong ekalingwan, kapilanman. Pakiabot mo sapo kaya kami, ing grasyang manatili kesang alanglikat, kaniting banal kapagnasan, ang gaking katataulian, akisap ning biyemi. Pangayon tuliran mi sangini at manggaman kapilan, ing kayampunan mo, ang gaking apalaran ming nabangnan karimbanwa. Itingalang kapupusan at ulang sa sadyaning Diyos, karetang milsinta keya. At ban matanggap iting kapagnasan ko, puryanda kakarening Bapo Maria, ang pong panalangin. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos sa tsikeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, yung bunganing atyan mo, Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngunit king oras ng kamatayan mi. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos sa tsikeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, yung bunganing atyan mo, Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngunit king oras ng kamatayan mi. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos sa tsikeka. Nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, yung bunganing atyan mo, Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngunit king oras ng kamatayan mi. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Panalangin na Aldoldo. Pigaganakan mo sa o mapamakalulong Birhen Maria. King kapilan pa man, e pameramdam me sabi, king ating katao mo man, karinge pa bilang amig santong, king malmong pamanampon. Minyawad, king kekang saup, at meniga po, king pakalulong mo, asikwil mo sa ngelingapan. Ako po, king pamagnasa ako, king antikaniting kapanaligan. Dururok ko po keka, o birhen ay indudaring birhenes. At ingagyamangan ko kaklis king bayat, ning kasalanan ko. Mangangas ko pong lalapit, king malmong ngarapan. Emusa po sa sakwil, induning Diyos, ing pakakalulong kayadwanan ko. Nunebagkos, pakiramdaman, panayunan, damutan, mangga kapilan. Amen. Siklot tapo. Letanyas, king kalinis-linisan, apanga kaglining kasantusan-tusan, a Virhen. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Diyos ipabanwa. Pakaluluwan mo kami. Diyos anak, amen at busking yato. Pakaluluwan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santissima Trinidad, metong muking panga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Virhen na malinis dili, karing sablang Virhenes. Panalangin mo kami. Virhen ay lang dit mangdungis, king pangakaglimo. Panalangin mo kami. Anak ng sari, linis ning Diyos pa. Panalangin mo kami. Indo ng sari, linis ning Diyos anak. Panalangin mo kami. Esposa ng sari, linis ning Espiritu Santo. Panalangin mo kami. Templo ng sari, linis ning Santissima Trinidad. Panalangin mo kami. Larawan ng sari, linis ning kabiasnan ng Diyos. Panalangin mo kami. Dayi ng sari, linis ning Aring David. Panalangin mo kami. Dalan a sari, linis at tuturo kang Jesus.
panalangin mo kami. Virhen na sarilinis, amigwagi king manang kasalanan. Panalangin mo kami. Reynang sarilinis ning banwat iyato, Panalangin mo kami. pasbol ng sarilinis ning Jerusalem banwa. Panalangin mo kami. Virhen na sarilinis, adinunot king buntok ning serpienteng salang. Panalangin mo kami. Katiwala ng sarilinis ning Diyos king grasyana. Panalangin mo kami. Batuin a sarilinis king dayat malat. Panalangin mo kami. Toring sarilinis at kuta ng matibe ning Santa Iglesia. Panalangin mo kami. Rosa sa sarilinis, busal ning suksok. Panalangin mo kami. Alimba na sarilinis king hanggang kayapan. Panalangin mo kami. Sibol ning sarilinis king lalong ganap akapamintuan. Panalangin mo kami. Bale ng sarilinis ning datnat kalinisan. Panalangin mo kami. Aslagdang sarilinis ding angeles. Panalangin mo kami. Korona rang sarilinis ding patriarkas. Panalangin mo kami. Ligaya rang sarilinis ding profetas. Panalangin mo kami. Sikanandang sarilinis ding martires. Panalangin mo kami. Wagasdang kalinisan ding virgenes. Panalangin mo kami. Tularang sarilinis ding keka manalig. Panalangin mo kami. Abogadarang sarilinis ding makasalanan. Panalangin mo kami. Gererang sarilinis batbat ding hereyas. Panalangin mo kami. Kordero ning Diyos sa makalakoking kasalanan ning yato. Patawaran mo kami, Ginoo. Kordero ning Diyos sa makalakoking kasalanan ning yato. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Kordero ning Diyos sa makalakoking kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami, Ginoo. Ipanalangin mo kami kasantu-santusan na Birhen ning Lourdes. Bakeng sukat mga intulid numabang king pangako ning ginuming Heso Kristo. Kaduang panalangin king kasya mayaldo. Ginoo at indukong kalinis-linisan. Paulining yamunano dagul alugod ka ring tao. Migdalita kang pepakit ketang metong akwebo. Bameng ituro inganak at makalmang Bernardita. Panigapuko-puke kaing pamatulan mesana ining puso ko, kingke kang masikan a pamamilatan. At kanita ginuko, antimoy tang pamipasibol mo ketang kuweba karin Lourdes, kanitang batis a panibatanan ning manyaman, malino ang pong makanonodanom, ang makakayap, king itugtog mo naman sana kening kalulong kaladwa ko, itang mayumo at maulagan ng danom ning malagrasya. Barang patda ning kao ko, king sablang tula, kete king yato, at linisan din kaladwa ko, bayang magkamit, ketang ligaya banwa. Amen. Birhen ding Lourdes sa keking indo, amponan mo keking pakalulu mo. Itangan po. Birhen ding Lourdes sa keking indo, ampunan mo keking pakalulu mo. Lisyana ing longkot ang pangkasakitan, ake pandiganya ning masamyong rosal. Lisyana pablasanging birhen na malam, king tula at ineng magmulang timtiman. Birhening Lourdes sa keking indu, ampunan mo keking pakalulu mo. Ingkeyang imalan maputing busilak, layuning pandong na maustaning lidlad. Banong asa likot ding anak ng liyag, ampon ay ampunan, ding in sila palad. Layon king lalam, ding maputing bitis na, ing meging pamuti,
iyaing sampaga. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. Kabod na kapenakit kayang Bernardita, inyang kamumulan, miyo maning lubna. Dapot pa nga kay mipabalik siya, leko na ing takot, nga nang sinabi na. Linis yan ang longkot ampong kasakitan, uling ing birhen king tulan itimtiman. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. King malanging gabon kabud karalpakda, ding minlunga kamal, abitis ng Maria. Misapwakya, misan layon sinibut pa, ing metunga ulong, malinot marimla. Yang larawaning tula at kanwanan, ake numang tao, babyen ang pagkalam. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. Karinpin para tiding kalulong bulag, makatiman la at makayaninag. At maldamang pili ay namilakad, ding karing supangda, momokse maralas. O karakalda kasidetang malungkot, ape matulan mo, o indong malugod. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. Sumisiyang piliting makasalanan, nung ika'y sumaop, o Birhen anuan. Layon kimposo na maustang mitanam, insamang debosyon, ake kapagkalam. At pamibalik na ninglob ng melingo, ke kayang darampal, king arap ning Ginoo. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. Napagmula nino pamang tao, ing tulat kanwanan, ake kami bibyemo. Ating alang kabasat aming lungayo mong, pamitimtiman ning pangaindo mo. Uling ing tanda na patawat ngang tutu, ning emi musingan, apang akaglimu. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo. Birhening Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulumo.
Birhen kang emi musingan king pangapalyari mo. Ipanalangin mo kay king ipa, ampat mong bait me, inganak na. Tauling panalangin. O Diyos, aking uli nining kalinis-linisan, apanga kaglining Virhen Maria, misadya kang pakasautanan ng bugtong mong anak, paniga pumipuke ka, ban king pamagmasusimi, king pamiparangal king Birhen, apakirasan mi naman, ingi kakayap ning kaladwamit katawan, uli ning ginuming Kristo. Amen. King lagyo ning impampo ning anak, ampo ning Diyos, Espiritu Santo. Amen. Silimpu ke katamungan. Yabe tala king ke katang panalangin ding kapasalamatan ay ang pangdaring makatuki. Abelardo and Lourdes Silo and family. Joey, Josit and Therese Silo. Vicente and Tita Hinko and children. Almario Juan and family. Jason and Sheila Marie Castro and family. Mr. and Mrs. Thomas Woodward and family. Mr. and Mrs. Sergio Carreon and family, Dr. and Mrs. Pedro Mercado and family, Lourdes Carmona and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Annie and Buddy Gomez, Mr. Eduardo and Marie Lascano and family, Nelson and Lerma, Arnel and Janet Terado and family, Edilberto Yumul and family, Mr. Ray Daag and family, Sak Catherine Carlos Sadsad and family, Julie Pineda, Mary Ann Lugtu and family, Boy Lusong and family, Marta Romero, Mr. and Mrs. Abner Mutok and family, Mr. and Mrs. Maggie Orcega and family, Lourdes Macapagal and family, Mark Misiel and Lila Rivera, Clarita Eileen Emeline Samonte, June Ives Gabriel and Leia Samonte, Shane Lance Kenzo Bautista, Arginel Terado, Lourdes Santos, Remedios Macapagal, JJ and Lotlot Palyasigi and family, Yolanda Rivera, Engineer Raul Canlas and family, Engineer Marcelino Canlas and family, Nilo Nicdao and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Maria Fatima Valenzuela, Roger Arceo and family, Christopher and Annie Gomez and family, Eduardo and Celerina Pineda and family, Alan and Alvin Pineda and family, Carol and Arnel Pineda and family, Sheba and Archie Pineda, Lovely and Annabel Pineda, Leonardo and Lutgarda Sanchez and family, Priscilla Sumido and family, Basilio and Tesalvis and family, Neon and Natividad Corpus, Bert and Yoli Pineda and family, Frida Basig and family, Maria Villena and family, Dennis and Yoli Pineda and family, Danilo Pineda and family, Puring Miranda and family, Rosel Pineda, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Mayor Eduardo Dimandatu, Arthur and Alice Pangilinan and family, Arce family, Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Arby Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Lydia Rivera and family, Aguida Rivera and family, Mr. and Mrs. Omer Liangco and family, Elio Angeles Jr. and family, April Ann Cambronero and family, Julius Ryan Angeles and family, Timoteo and Alvis family, Anna Gail Barin and family,
Paulino Maningas and family, Michael Maningas and family, Aniseta Gomez and family, Felipe Maningas and family, Zenaida Maningas Belhica, Mr. and Mrs. Jose Guanlao and family, Yolanda Rivera, Elena Sigua Flores and family, Jojo and Malu Gosum and family, Yana Akisio David, Carol De Jesus Labitag, Mr. and Mrs. Alan Sapanta and family, Ricardo and Ana Capili and family, Fidel and Len Pineda and family, Lourdes Teano, Edgar and Rhea Santos and family, Ligaya and Michelle Pauline Deirit, Lourdes Ocampo, Brian Cruz and family, Lindsay Cortez, Lourdes Santos, Lucy Danan, Enrique Aguilar, Adrian David and family, Dr. Victor and Dr. Monique Pineda, Ami Houston and Manalastas family, Lourdes Edgar, Andrew Pineda and family, Rivera and Cuenco family, Eduardo and Mirna Pamintuan and family, Liangco family, Rolando Vitug and family, Simon and Gwen Mangyo, Remy and Seni Mercado and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Norma Parbo, Ernesto Gueco, Ernesto Quizon, Lourdes Escoto and family, Petronila and JP Santos and family, Mr. and Mrs. Robert Manalang and family, Piping and Lucy David, Laverne and Maureen Lumanog, Claire and Leven Lumanog, Annie and Connie Ella Ducot, Alvin Grace Gabriel David, Brian and Joyce Quincy Biel Sibug, Brian Ocampo and family, Dennis Pineda, Lozano family, Lourdes Paule, Dan and Mila Tolentino and family, Jarson Angeles para king kayang birthday, Sian Matthew Capili, Mr. and Mrs. Raul and Lourdes Kabigting and family, Paula May Taruk and family, Emmanuel and Kathleen Joy Angeles, Abraham Nino and Sara Balagtas, Excelsis Joy and Alpha Marie Baltasar, Clarice Lucia Day Baltasar, Isaac Nobel James Baltasar, Ermini Stella Maris Baltasar, Riona Lucy Art Fida Baltasar, Anthony Kian Baltasar, Miracle Celine Baltasar, Yvette Marie Giban, Elizabeth Learde, Eloy Leharde Jr. Betala naman po king kakatang panalangin ng kapag nasandaring makatuki. Christina Catherine Enriquez and family, Belinda Timog and family, EJ and Eric Jan Kapati, Rico Angelo Sabado, Maria Catherine Maglalang, Carmina Maglalang, Camille Ignacio, Maureen and Jane Manyalak, Annabelle Yumul and family, Rosiel Joy Manalastas, Pauline Daniel Manalastas, Music Karen Music Tutorial Services, Estabilio Santos Family, Jomar Jimenez, Adoracion Manalo, Grace Mutuk, Cyril Garcia, Aisa Marie Rivera, Rosita Ocampo, Dr. Catherine Abigail Galang, Crisio Aleli Galang, Joel Castro Jr., RJ Carmona, Karen Magcalas, Lourdes Ocampo, Flora Falapox, Ernesto Estrabilio, Edgar and Reyna Parvo, Al and Lisel Vitug, Titus and Ana Parvo, Bernadette Lu Herrera, Clarita Emeline Samonte, Lance Kenzo Rustica Andres, Esmelita Asuncion, Felipe Sosima Maningas, Adrian and Andrew Pineda. Para king malagwang kapaldanan dari Rodolfo Mercado, Elizabeth Carewon, Joseph Rubio, Roberto Messina Jr., Ulysses Frades, Juan Carlos Di Macali, Flor Limpin, Antonio Barin, Roxy Sablan, Christine Silverio, Marvin Serrano, Karen Fernandez, Lordino Cuenco, Alan Estevan, Bienvenido de Jesus, Francis Gilbert and Mariposa Mahia, Caleb Mateo Pisante, Kaliana Carewon, Bienvenido de Jesus, Jos Galang,
Daryl Sanchez, Micaela Bailon, Yulino Sana King Ligaya Banuaring Kaladuada ring Makatuki, Cecilio Baltasar, Eloy Senior and Saturnino Lejarde, Maria and Conrado Calajao, Antonia and Mariano Baltasar, Santiago and Maxima Lejarde, Erlindo Juan, Eric Roque, Gabriel and Fe Olalia, Marlon Basilio Avelino Roque, Hona Viswing Pineda, Honorio Rivera Pineda, Avelino Samonte Sr., Bonina Emilio Arclipredes, Elito Reynaldo Alain Kasupanan, Juanita Bacani, Gloria Carreon, John Paul Manalang, Mariano Mendoza, Benito and Francisco Lusong, Reynaldo Macapagal, Ernesto Supan, Urbano Espenida Jr., Beatriz Mutuk, Reynaldo Flores, Eliseo Jr., Reynante Gomez Sr., Agustin Maningas, Maria Abelardo Francisco, Reynaldo Emily, Virginia Bacani, Cirilo Liuhavildo Juliana, Segundo Felicidad Pamintuan, Pedro Lianco, Eduardo Gloria, Seferina Raquel de Jesus, Vicenta Victoria Asuncion, Roberto Leonora Maria Mario, Floramado Carmelita, Abraham Sarmiento, Jesus Balagtas, Cecilio, Maria Seth Castro, Felipe Pineda, Pablo Gueco, Enrique Aguilar, Honorio Remedios Alfredo, Gertrudes Romeo Alicia, Aguido Marcelina Domingo, Victorino Cesar, Agnes Lacno, Cornelia Odelon, Emerenciana Amancia Garcia, Cambering Sablang Caladua, King Purgatorio. Kapasalamatan na naman ng kikatamong mas sponsor, Mr. and Mrs. Manny and Eden Kapati and family.
Masaya tamo pong makatipon king lagyuning Ginoo. Kaniting banalamisa, mi panimunan niya kapamilataning kaya katang dating meging rektor keti king shrine. Nangini makadistino king parokyaning San Nicolas de Tolentino, Makabebe, Pampanga. Reverendo Padre Ariel Limoco. Talakad tamo po at ikanta ing dalita pamuklat. Kilagyoning pa, puaning anak, puaning Diyos, Espiritu Santo, Amen. Kaldoiti, ing Ginoo, tuturo king ela dapat ilele, ding kautusan ng Diyos, no ne tuparan, ding kautusan ng tao, ing katapatan, king kaburian ng Diyos, samantabi, manatili kaya kayungan. At keka timurin. May pabengi po, kapatid, good evening po, kaya kayungan. Maya pabengi po among. Pirastana po king Kasyam, katatawalian ng nobena,
para king kapagmasyan tamo, king panyalubong tamo, king kapiyasanan ng Birhen ng Lourdes. Ne po, bukas, yapin ng marula kapiyasta na. At kaniting aldo iti, sa saratane ing siyam aldo, ni kaya katang pamagnumbena, para bukas sa lubungan tayo at ipagdiwang tayo, masaya, ng kapiyasta na ng Birhen ng Lourdes. Kaya kapatad, at yung momento nga komunidad, abebe tayo ngayon sisyan, panggulutan, manyataot king Ginoo, karing kaya katamo maging kakulangan, kasalanan kayo. Batang maging karapat dapat, kaniting pamitipon king Eukaristyo. Yagkastayang kapanyisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kay kay kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok. At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panigapo ko kang Nuena Mariang, kapilan man birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, ipang mayipang tuto, pakaluan na katamo, king pangpataon ng kasalanan tamo, dala na katasana, king biyalananga. Amen.
Panalangin tamo. O Diyos igpami, kingkakang lingap at kabisnan, palawakan mi ing kayarian ng Kristo, ban sakupan ni ing mabilugayato at apagkaluman ing kaligtasan ni sablang tao. Nasa in Santa Iglesia Katolika, yung maging tanda ning kekeng kaligtasan. Abulalag ni, sana, para kaya kami ing misteryo ning lugod mo at ing lugod ito, mikabungay sa karing biyemi. Iti nga naadwan mi, king kamalatan ng Ginoong Kristo ng anak mo, ang mabiat magari, kambiya mo kami itong nga ng Bala Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ni ngari. Karingal doreto, kingarapan ning mabilog ka pamitipon ning Israel, Solomon, tinalakadyo arap ning altar ning Ginu. Inagpano banwa ring gamat no, at nga nang migsalita. Ginu, Diyos ning Israel, maging king banwa babo o king labod ke tilalam, alang aliwang Diyos antimo iko. Tapat king kaya kang kasunduan at king kayap mulog, karing kaya kang talasuyo, ning tuntunan la king dalan mo, king kabilugan dang puso. Malyari mo pin kaya ing Diyos yang makasawot kambering tao keti king yato? Dapot, nung king banwo at king babaw na po ning banwo, eka malyaring mipagyu. Makanano na kang apagyu niting templong telakad ko. Balikdan mong mipnong lugod ing panalangin at kayadwanan ning kekang talasuyo. O ginung kakong Diyos, at tingiran mo ing aklis ko ngeni kingarapan mo, akong kekang talasuyo. Emo sa pipyak ding mata mo, aldo at bengi kanting templo. Ing lugal anong nuka bisang may parangalan, agpangking mismong inutos mo. Tingiran mo sa ing panalangin ay payabot ko keko, king lugal ay ti, akong kekang talasuyo. Makiramdam ka karing kadalungan ning kekang talasuyo at ning kekang balayon Israel. Kadalungan ay ipayabot da keko king lugal ay ti. Makiramdam ka iba't king banwang pakasautan mo. Pagkalob mo ing kapatawaran. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kaningning nang tatangalan ning kekang tuknangan, o Ginung mayupayang Diyos. Kaningning ng tatangalan ning kekang tuknangan, o ginung mayupayang Diyos. Sabikya at mao o Ginu, ing kekang talasuyo, miras kilub ning balemo. Daralit yang matula ing mabilog kong pangatawo, para king Diyos amabye. Kaningning ng tatangalan ning kekang tuknangan, o ginung mayupayang Diyos. Agyang ding denas kin templo mo atin lang sale, at ing sibad atin yang bale. Malutob na daragulo lele ning kekang altar, o ginung mayupayang tutu, o ari ko at Diyos ko. Kaningning ng tatangalan ning kekang tuknangan, o ginung mayupayang Diyos. Kapalad daretang king bale mo manoknangan, keko daralit lang kapuryon alang kawakasan. Panwanan me, o Diyos, ingari mong talapaglualo, at maging malam ka sa keyo, antiningyo ing pinili mo. Kaningning ng tatangalan ning kekang tuknangan, o ginung mayupayang Diyos. Ing metong aldo kilub ning templo mo,
may gitkeng pakamalan, kesa karing libong aldo, no karin paman. Mas buriko ing maging bante kong pasbol kin templo mo, kesa aking manuknangan ko, karing palasyo daring marok at tao. Kaningning ng tatangalan ning kekang tuknangan, o ginong mayupayong Diyos. Talakad tamo po. Tanggapan niya at tuparan ing amanong mitanam ke kayo, aligtas ne ing kaladwayo. Ing ginumanatiliya kaya kayo. At keka timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panawun ay ita lepitan de i Jesus ding pariseo, ampon ding mapilan ay eskriba, amenibatan Jerusalem. Apansinin da, king ding mapilan karing kayang alagad, mamangan lang e menos gamat. Ing burinang sabyaniti, ela menos gamat antimo ing pamanos, aturo ring pariseo. Uling tutokyan ding pariseo at antimurin ding keraklan karing Hudyo, ing turu at inggapda karing karelang pipumpunan. Ela mamangan hanggang ela menos gamat, angga king siku. At era naman apangan ing nanumang mesali king palengki nung era pa inos iti. At dakal pang aliwang tuntunan at inggapda, halimbawa ing makatud apamanos karing tasa, kuran, kalderang tangsu at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus, ding pariseo at ding eskriba, bakit sasalangsangan ding alagad mo, ing tururing kaya katamong pipumpunan, mamangan lang e menos gamat. Nga nang mekibat Jesus karela, tinud ing ula ng Isayas tungkol kaya kayo, magbanal-banalan kayo, antimo ing sinulat na. Ding taong deti nga na ning Diyos, parangalanda ko karing labira, dapat marayula kako ring pusura. Alang kabaldugan ing kaku pamanyambara, uling ding kautusan agawang tao, tutururala antimowaring deti king Diyos la. At sinabi ng Jesus, nileleyo ing kautusan ng Diyos at tutuparan nyo ing kautusan ding tao. At tiglong ne pangasus, tutukong biyasang gawang paralan, king pami payalang ulaga, king kautusan ng Diyos, ban apatud yu ing kekong sariling turu. Uling inutos ng Moises, igalang may itatamu, ampo iimamu. Antimurin, ing ninumang magsalitang laban kang tatana o imana, sukat yang ipapate. Dapat ikayu, tuturuyu, agyamang atin yang nanumang asaw, ing metong atao kang tatana o kaya kang imana, dapat nung sabya na karela, iti korban nga nawari, iti mitagulaling na king Diyos. Kanita mi panupaya ne at librineng esumaw kang tatana o kaya kang imana.
King anti kaniting paralan, payalan yung kabaldugan, ing amano ng Diyos, king kapamilatan ning matuwa yung kaugalyan. At dakal pang bagi, anti kaniti, ing kayakong pamanyaptan. Ing mayap ng balita, ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kekawa Kristo. Hello? So, sabay po, maya pa kabingyan kaya kayungan. Pwede yung pong pag-greet din kaya kayong kasipeng. Ne? Sabi yung maya pa bengi. O, maswelo ko, kasiping da ka, takayabe da ka. Kaniting misa, ay parang kayabe. O. Greet them with a smile. Ne po. Bye po yung gana-gana. Paklala ko pa sa bahay kaya kayo, ako po'y Father Ariel. Father Ariel Limoko. May niya pong may niyang tandaan ni lagyo ko, uling kalagyo ko pong sabon. Po. Pamipi. Sabon pamipi. May niyang tandaan. Father Ariel Limoko. Ito naman ka na akong pilido. Pilido pong isik. Po, isik. Inchik. Pero ayak po makwalta. Po, pota. Wala, isik yan. Po, Father Ariel Limoko. So, kalupad naman sinabi na nandin, may destino ko po kaya katamong shrine, 2 years, adwang banmo. Dela na may destino ko keti, at may kataon po yung destino kanta keni, 2019 hanggang 2021. Pandemic, po, COVID, po. Kaya talagang iyak bila ko. May kulong ko keni. Hala ka pong balong gawan. Kaya ba't uling palagi yung lalbugin ining shrine, uling pandemic po kanta. At least po, hanggang may limbugya, may kapagawa kaming parish hall. Kaya ba kay Fiesta Committee kanta, kay Brother Crispin Joy Rivera. Po. Apagawa mo itang parish hall. Ngayon ini, wali po lulbugya, kaya ba kaya pong plasdan po. May nga na kaming tilapia. Kaya ining brother Roger, yan pong memupol. Yan pong memupol kaya ng tilapia. Anyway, masaya naman po, kabanta po ng COVID-19, kanita tayo po may gumpisang magawa ining kilub na kaya katamong shrine. At baragol pong kapasalamatan kaya katamong dati rektor, iya pong Elmer Dizon. Po, pengunahan po yung shrine. Banta, tiles siya. Kaya binaya pa yung Brother Peter, lusong baka nita magawa laretang automatic istong kasi sisibol po yung danong kaya lalbog po. Po. So ito po So, ngayon kapatid, sabihan tayo po yung kaya katamong pamamasa. Sabi ng pamamasa tamo, tuturuyo ang batas tao at timobala mo batas ng Diyos. At masyado lang legalistic. Masyado lang yun ang batas. Ano ka rin ang batas? Kanita po, man talagang gawang tao, gawang Diyos, gawa yung tao yung batas daw. Ano po kalabatas? Tutok yan. Ding Hudyo. At may itong itang batas sa potang mangang ka, manos ka, emo keni, hanggang siko. Niya pong kanita, ating may itong may kulong rabay, Hudyo, king panawudan ni Nachis, diyan German, di na danomang supply, may itong atabong danum. Di na dala. Magtakala,
O bakit tining rabay ini, Udyo, madedehydrate siya. Kukulang yung danom. Di kaya linoman, uling aldoldo, rarasyon ng dalang, metong katabong danom. Ba't kanita gamitan dalang? Yan pala, igagawa na nining rabay, Udyo, panos ding, enay numan. Enay numan. Panos na ing danom. Baya mga nanggasiko. Nya po tang inuman na makanyanya mo. Nya may dehydrate siya. Nari pong resiben ng Ginoo. Sabi na, ingke kayong hanang batas o ingke kayong kaugalian, tradisyon, makapakaili. Na kayo na makasawop. E na maka na yun. Makasawop kayong kasalpantayanan ni kay maging dahilan niya pa baka dito may palawad siya ing tao kaya nga pong Ginoo. Ding kaya kayong kautusan na makapakailila. Kalupan na itaping dinibata sa ini na manos ka hanggang siko. Kailangan gawa rin ang gasiko. Itapo na manos tanggamat, yan naman ang gasiko, no rin. Kaya ang gamungking palad, ale? O, bali po, yung panutangin ni kalupatala naman ding Udyo. Ano ka rin, may kakawal yan tamo, may tutok yan tamo na nangkay, yan ang gusto. Yan na makatod. Yan na makaayon. Di po? Limbawa. Tanda ko nga limbawa. Kaya namong karingmete. Karingmete. Di po? Takalta mo dapat by one. Uling atyuta naging 21st century, atyuta naging modern age. Atyuta naging nung ka rin sa akin, mamandarno king kuryente at taliwa pa. Makapunta no space. Ne? Nani kagalian tamo karing mete. O, yan pong muna na dapat tang samasan at baywan. Tang tataot lang maglibing. Istong Lunis. Alam maglibing Lunis. Uling isipan da, niya totokyan din ng kautusan ni, yung kaugalian ni, uling sinabi na kanuna yung pari, gustong maglibing ka Lunis, magtukoy-tukoy lang mate. Ya, ela po maglibing Lunis. Katutumay ni. Pero yung katutuan po kanyan, kapatad, ini pong piyapakalad ng kaugalian na ini na alam maglibing Lunis. Yung penibatanan yan, sabihan ko na yan banta maging prangkatang. Yung penibatanan yan, kanya alam maglibing Lunis, uling, deng pari of day da. Of day da rin pari. Magpainawala rin pari. Gusto Lunis. Kanya siguro, uling ilang magmis sa Lunis, miyailwa ng story ang kinalat. Ngara, aro. Gustong maglibing ta Lunis. Pota, dakala sunod-sunod kaya katamo. Pota, magsunod-sunod tamo. Makatakot. Bawal. Gusto. Nya makanyang puita. Kaya ka matutuan na, wala naman bawal. Yan naman Marok, maglibing Lunis. Alam mo, yung mumunang, actually, mumuna ng aldoning pariminggo, yung Sunday. Po? Kaya po tutoy ta. Kahit anyay tam ito ka pare, kaya palibing niya. Libing yung ko Lunis sana. Libing de Lunis. O, wala naman tinuki kaya. Po? Aliwa pa yan. Kaya, may itong pangkawulyan tamong tutok yan, itang po ating mete. Mamalbal kayong banga. Kaya mo, mamalbal tapong banga, po tapong lilibing de. Kasi po magtukoy-tukoy lang rin pamilya. O nang kahit kami itong parisyoner, hamong, nga na. May kapat na ako pong banga. Mating parunong pong mamamate, hamong. Mamalbal kayo pong banga. Mating papuntutok, hamong. Sabi ko kaya, subukan mo, tapayan yung kaya kang balbalan hapon. Sobrang sabihan, these are kaugalian na siguro ilakota na dengaliwa. It's now time na baywan tamo, po. Kay, munta ka kayong may itong burol. At ika nga kita makasabit tayo malan. Ba, ako. Punta tayo makasabit tayo malan kayo, mabasahin Halipo among t-shirt na po ng mete yan.
Sasabi check-in eh. Pota po muran namong. Bawal po yung muran. Banta po muran. Pota kay, agit me. At inyang tatal na pera. Ne? Itong kaluluya, 50 pesos. Dinalan. Pero pota mo bandiya, 1,000. 500. Bakit? Pota tingong at inyang tatal na pera. Sabi na, among, bata niya pong pamasahe. Ba? Sabi ko, tinaw palang pamasahin, mangailangan palang pamasahe, pupunta yung banwa. Yan po. These are superstitious belief, making superstitious belief na tutok yan tamo blindly. Ano no ka rin, na masyadong gusto. Sobra tamo kayong pamanukin ka rin kaugalian na yan na makasawok. Yan po. Kaya po nga makabebe, nuno ka rin mga destino ngayon eh. Ating ko pong sasamasan, may tungyayin karelang prosesyon istong Biyernes Santo. May tungya mo. At po na mag-prosesyon lang Biyernes Santo, kaya benungan din gana ng anyang scourging at the pillar, homoe cheomo, dito mabiyay pa Jesus. Ne? Nasa Jesus Nazareno. Kaya belangan na nakabaing prosesyon. Sabi ko, what makanyan? Dapat ako, adway prosesyon. Miyerkules, ang pong Biyernes. Di pagmitingan niya po. Miyerkules, ninong kayabe. Kayabe laretang, pamipasakit ng Isus. Anyang mabiye pa. Mabiye pa. Ori taring yabe tam. Di ang apostoles. Ilang yabe yung kanta. Oh. Tukila kanta. Itang ka ng karong mabiye pa Yesus. Nagkasakit siya. Itang pasyon na. Ngayon eh, putang datang yung Biyernes ako, libing na ng Yesus ito. Nya, pila na lang dapat din tutuki yung Santo Inchero, yung Mother de la Rosa, ang poretang makapaglibing. O, lilibing tayo ni Jesus eh. Sabi ko, nya, banda tauli, next year, aliwanin kaya kaming prosesyon. Ito po, bro, sabihin, at yung tatutok yan, walang dapat tamong tutulid, dapat tang sasamasan, para lalong maging makabaldugan, yung kaya katanggagawan. Bali po, nung tungkol ka rin superstitious belief, kaya katamong tutukyan, alatang dapat tukyan ka rin. Ninuntukyan tamo, Jesus. Yung turo ng Jesus, yung kaya katamong dapat tukyan at ala ng aliwa pa. Aliwa yung, punta kayo sabihin nyo pa, amo, wala namang mawala kaya kami hanggang mamalbal kayong banga. Something, wala yung po yung burig sabihan kaya kayo. Kaya nga ng kimbiya tamo, yung nga pong yung Ginoo sa Kristo, yung tukyan tamo. Lalo na kayong turo na kaya katamo. Oren, yung nilang guide tamo, ilaring yun na tamo, ilang direksyon tamo dapat, gabi tamo, kaya katamo pamibibye. Limbawa, tantiro ng Jesus king anyang Sunday, ika yung asin, ika yung sala, ng yato. Malagayo po ito. Na kailangan niya yung abalo at tukyan. Ikayo bilang Katoliko, Kristyano, magikong asin, magikong sala, yung yatong. Yung asin, mami yung lasa, mami yung nyaman, at yung sala, nung alasag ng sala kanina, kadaludom, kalungkot tamo. At sabi na, kayo, maging sing kayo, maging sala kayo. Kasi po nang kaya istong meto nga Katoliko Kristyano, maging asin, maging sala. Nano yung malyari, nang kaya yung komunidad, maging malungkot siya. Kalpanan tameto nga Katoliko. May koy kang pamaging Katoliko. Lilipat siya kang dalawang sekta. Bakit? Kasi si Devaluelia. Kasi din, anyang atin niyang problema. Kaya may kawa nila ng asawa na. Kaya batugo, may niya diyang payo. May niya diyang advice. Karing kayang kasi WL. Nang gawada kaya, minari test de pa.
Chinismis de pa, Kailian de pa, Peglibak de pa. Imbes na sopan de, yung kalelang kapwa si WL, Kailian de, Penyismis de. Nya mila ko yagana, may buisit siya. Likwa, may koyak yung pangakatoliko at mintay kang iluwang sekta. Ito po yung sabihan. Sometimes din kay, di nga luwatang kapatad, milalako lagana, milalako la kasalpantayanan, king kaya katamong komunidad. Bakit? Kasi kulang yung pamisaw-saw. Etang maging sala, etang maging asin, maging dalundum tamo, himbalang metong. Dapat po, itamo kiti, lalo na king community ta, king kabetikan. Nya si simba tamo kapatad, king kabetikan. Baka milapit tamo mo king apong ginong. Nya si simba ta kini, ban milapit tamo naman kimbalang metong, to be close to one another, to become a family of the Lord. Makanya niya po yung pamanyimba. Lalapit na katanim pamanyimba, kingapong kino, at alimoy tino ni ing kapwa tamo. Nya po tang magbisa ko, boriko, gigrityo din kayabeyo, lalawan nyo rin kayabeyo. Uling datang yung oras, atin yung problema yung balang metong kaya katamo. At po tang atin yung problema, ni Brother Gas, halapitan ni Brother Dads. Brad, ating kong problema, pwede kong manyad advice kaya ka, pwede mong sopan. Ayun, Brad, all the time. At yung kini, balo naman, makanda ko sumawap kaya ka, o ito po yung sense na ng pamang Kristiyano tamo, to be a light, to be a salt to one another. Pero nung itamo, miya saup-saup, may papanyira tamo, may papanyismis tamo, alayang kwenteng kaya katamong pang Kristiyano. Payo ko po, nya, uitay, tukyan tamo yung turo ng Yesus. Ne po? Nya, tanda ng tamo, uning kutang yu, tingkaya kayong sarili, tingin kutang yu ka rin sarili yu. Ikayo ba, amimiss na kayo? Limbawa, Brother Roger, niyang alay king EMDC, amimiss de. Tang sabihin daw, alay ruguya po Brother Roger, kalungkot tamo. Niyang kaya tayo kini, palagi tang masaya, mag-blow out siya po. Ne? Kasaya tamo, Burg si Benita, itong amimiss da ko, paano yung tunod din kaya mo, metong kang asin, metong kang sala, karing grupo mo. Ito kailangan tamo. Kailangan amimiss da ka ba? Paano yung tunod da ka ba? Pero nga masanting pin. Alay, Brother Roca. Kasi nung yan, maguluta mo. Mayabang ya. Mapaningayaya. Ne, maguluya. Ne, ganun ng kayabangan at tsukaya. Yang mas masanting pinalayo. Ito po yung matsura. Na eda kami miss. Eda ka pahintunan kasi masura ko gali. Ne po? So, for me, itamong Katoliko, sana amis na katamo na yung kakatang kayabe. Panintunan na katamo. At siya ko po hanggang 2 years ko mo, anak ko saya, kini King's Shrine. Potang ating ko nga sa ganan, amo, amimiss ko. Panintunan da ko. Balang pamipin ko salo. Bruce bien, aborida ako. At ilang kakakita masanting ka na ako. Nya panintunan da ako. Ito po yung dapat tamong panikwanan kimbiyata mo. To give inspiration, to give motivation, to be a light, to be a salt to one another. So, itong edak panintunan, Miko, edak panintunan, masabi ta, misip ka. misip ka. Pota, kaya ka. Ka-inspirasyon, desperasyon ka. Ne? So, I hope, po, as we celebrate this 9th day, ni nga pong Ginoo. Alatang tutok yan. Suras bilip o kaugalian. Noon yung tukyan tamo, nga pong Ginoo. At dingaral na, pakiramdaman noon gagawan tala, sa buhay tala. And when you do that, you are in the right track. Ne po?
tako, timong pari, siguro na akman magkulangan. Uling potang mama ko ko, among, amis ta ka kanyan. Timpang kikiyak. Niya po. Pero sabihin, I have done my part. Sana makanyang kayo naman. Na amis da kayo, panintunan da kayo, ulining masanting ko ugali, mayab ko ugali. At gagawan nyo, yung dapat ng Isus, maging maya pa Kristiyano, maging maya pa tao, karing kaya betam. Talagtam. Kapatad, kaulatan na niting biyabi-yabi panalangin, manjantang siganan king Ginoo, tang Isu Kristo, yang mo para king kaya katang sarili, at salitang pamangailangan nun para king meto kitawan, at katang sumabit, at manalangin, Ginoo, igalang bilasa, at pamintuan din kaya kang kautusan, ulitan tayo. Ginoo igalang milasat pamintuan ting kekang kautusan. Para kang papalewo ikalibing apat, para karing kekatang obisbo, at ting sablang pari at para karing mipagkatiwala, king karelang pamaglingap, manalangin taking Ginoo. Para karing sablang galamening gobyerno, at ding karelang katambayan, ban mo narasang sikaswan ing pangmalda ng ikakayap, ning mabilog a bansa, manalangin taking Ginoo. Para karing kailangang maglakbe, kapamilataning dayat malat, o kapamilataning angin o king mamala, para tilasanang maingat magmanewo, ban maging masaya ing karelang lakad, manalangin taking Ginoo. Para kaya katangang makatipon kaniting banal a kapulungan, lumabong tasa at sumulong king kasalpantayanan, king pamanyuyo taking Diyos at karing para tang tao, at antimurin king takot taking Diyos, manalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring pepamisa, ing kapasalamatan, ing katamong mas sponsor, Mr. and Mrs. Manny and Eden Kapati and family, at iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. O Ginoo, ikatula mo sana rening kaidunan amit mong kababan nang ipanagapon ng kaya kang iglesia. Ipagit mo sa kaya kami ing dapat ning kaya kang pakadulo. Iti adwan mi, king walata ng Kristong ginumi. Amen.
Manalay kapatid, manikakatamong daon matagapya, harapan ng Diyos mo may payang tutu. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ting mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ng pakalulu, badan mo sa rin ng keking ain at kawalatanda ng upaya ni ting sakramento. Sa panmumurang mulang ding sablang sasalbantay kaya ka. Banila, ring maging tanbanala balayan, ay naos mong maging sariling tiyaka. Itiadwan mi, kaya walata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabiya kaya kayo, At kekan timurin, tasyoring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Ti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan ng paratit naman ka rin, o ipa, Diyos kalagat lubos may baya, kaulatan ng Kristong ginumi. Nyaming pagbabayang may saut, kaya kami anting tao, ti para na yung binalak mo kanita pang minuna, at bigla na para kaya kami ing dalan, painturo king kaligtasan. Ngini panahin niyo, itangaldo. Poteng Kristong ginumi, magbalik yang pasbayo, kabining kayang ligaya. Kanito, maging kaya kami sanay itang kaligtasan, apay nga una, ang ngini paninayin mi, mit mong kasalpantayanan. Ulita, kabinet sa mga koro niya ang anes kanimban walang tuknang ngaming babiyag kapuryang kera. Tunay ka manaloy pa, iga banbataning sablang kabanalan, ulita pagparalam pumi, pamanalam mo rin ngay king espiritu mo, para kaya kami magilang katawan at daya ng ginuming Kristo. Bayong sa lumidaon, kimpamaylasan at kamatayan, kinuha ng tinapit, pipasalamatan na ka. Piraso ni iti, at binyin ka rin kayong disipulos at ngana. Tagapan niya iti kungan at kananyi. Iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Mayroon naman kabadgapunan, kinuha ng kalis, pasabayin pasalamat kaya ka. Minyining kalis kaning kayong disipulos at gana. Tanggapan niya iti kung at minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ni bayo talagang tipan. Amot bidaan paripatawad din kasalanan. Taptan niyo iti,
anting kabiganakan kanako. Karang kapatad, pasyag tayong ini, mister na ikatang sa pantayanan. Ikaw tayong pasuwiin anak mo, darami tinabi ng biya kalis ng kaligtasan. Laing pasalamatan kaya ka, impiya pa niya mo kaming tadarapan mo, sumuyo kaya ka. Papambamang pagamuam, kimisan ng misulu-sulu, kataon dahil Kristo, di po na namin ting meto ng banal mong Espiritu. Ganakan meoy ba ing Santa Iglesia mong makalagan at king meto yatu, ban may ganap na king lugod kambe, ng Leon, akya kaming Papa, at ay Florentino, akya kaming Arsebispo, at ding sablang pari. Yanakan mula naman ding kapatad ding pepay nawat, maninayang subling miye, at ding sablang miyang ulagye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kaya nga karapat dapat magkamit, king biye alanganga, man kayabe ng Maria ing Berhen, Indo ning Diyos, San Jose kanyang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kakabaning panawon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kaulatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tutu, kamnis pitong banal, puryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abebe tayong ining pangadyan, idalit, yung panlain tinukya kata mismo, ng ginutan sa Kristo.
Ikaw mas munggunig sa lamaro. Mulong pagkalup ko pa ipan panahon mi. Managaso ka ni kaya kang pakalulu. Parati may gabas ng kasalanan. Bilis ng kaligaligan. Kamang maninay kami. Kami magaling kapanaligan. Panatan sa Kristo kaya kaming talapangabos. Panginoon sa Kristo, sinabi na ng apostoles, inga pa ipon akong kaya kayo, inga pa yung mabiyo kaya kayo. Kaya mo sa balagdan kaya kaming kasalpantiyanan, namin sa kasalpantiyanan kaya kang iglesia. Pamayapan mo ang pamabilugan, agbang kabuyan mo, kamabiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing lugot kapaypaning Ginoo, samantabi manatili kaya kayungan. At kekan timurin. Ipapagkalutangin ng kapayapan, timbalang metong. Peace be with you. Kapayapan, kapayapan, kapayapan. Pamalong kapatad, o iniginuta sa Kristo, ingkoda ng Diyos. Abi na ang kimbyena, uling lugod na kaya katamo. Noong tamang mayaw sa kasanmetong kaya, ikay balalapunan. Ginuwek matampang tanggap keka. Dapat yakas niya nga mano mo. Kumayap na ako. Ang katawang na daya ng Diyos sa Kristo, yulin na taang dala. Magagimbiya lanangga. Amen.
Pasibayo po, maya pabengi kay katamungan. King lagyo na po ning Rectoral, Pastoral and Finance Council at ing kay katamong malugod a rektor yamong Far David. Pasalamat ke po kay kayungan, lalong-lalo na po retang menyad sa king kay katang novena. At ding meg-sponsor king kay katamong 9 days a misa at meg-offer lamak at king nano pamang kagiwan. Bukas po, piyesta tana. Magumpisa po yung kapag masusyan tamo, king manyanita, alas 4 ne po ning abak, at siyamla po rin kaya katamong misa, kilubning patingapon. Mika second collection tamo po, karinganggang misa, ay saup tamo po para karing kaya katang magpari o karing kapatad tamong at yuking seminaryo, at ing balansi na po nito, muntala po king pepabayo tamong sound system. At katatawlian po, pasalamatan tayo po yung muna king kaya katamong misa, ing dati tamo pong rektor keti king shrine, yamong Ariel Limhoko. Palakpakan tayo po. Among dakal pong dakala salamat, magbalik ko po bukas piyesta, kukumbiranda kayo po. Dakal pong dakala salamat. Talakad tamo po. At palapakan tayo ng po kay katamo kay Abe Pari, Father Jude Belnas. Palapakan tayo po. From UK. From UK. Yeah. Tara salamat tamo. Manalangin tamo. O Diyos ikpami, alalayan da kami, ring kekang sakramento, ipasinang kami, kaulatan na niting pangako, ning lugod ning king kekang altara. Miya kasana, kapalatan da ning pangako, ning kekang lugod, at tatanggapan mi, at maging metong alabadura, king yato, banmatad kaligtasan, kimabiluga ketawan. Itiaduan mi, king kapalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. Pinisyonan na kayo ng Diyos pang may paing tuto, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal yung Krisya, daon tani, metang mapayapa, may kakalugod, may sapsap, kimbalang metong. Salamat, King King Diyos. Diyos.
Viva Virgening Lourdes! Viva!